سلاف بینارین هجا د رپورتاج کی تایبت تام لپشپری ونه میوانه کی نگلک رئیسدار هیج باجار مردین با کوره کردستانه برز احمد ترک میوانه منه و امل سر بر بجیر کرناوی هر وصا لسر هالبجارتنين آدارا صلاوره با خفن کنها جنها و گرم و گرماهی کی زدل با کوره کردستان دست بکریه هندک پارتی ولایان هندکی فراکسیونان بر بجیر خو اشکره کرنه لی هدف حتی و ساعته بر بجیر خواه اشکره نکریه باجارو که با کوره کردستان لی بلد و ماویدا سرو که برای شارداری باجاری مزنا مردینی برز احمد ترک سریل هدف دا و دیسا خواه بر بجیر کرد از بنیم خیر هاتنه سرچاوا کیف خواشم ده برنامه کی وادان هم بری ومه هرکس و مراقت که برز احمد ترک چما بریاره کی وساستاند و دیسا دوباره شارداری باجاری مزن مردینی را نوی خواهش کرده کرد. بله زور سپاس از همو تماشاوانا بر ریزداری سلاف دکم راستی ایرو تکوشینک جبو آزادیه جبو دموکراسی تیماشاندن هم دخوازن گلی ما بگیش آزادیه بگیش دموکراسی بگیش وکویه ایباره کی گران لسر ایرو ملی کرده هایی سیاست مداری کرده هایی هم باش زانن پشتی هلبجارتینی demek nezde kayyum avetin ser şehredariya ev kesib irada gel hatin hilbijartin ev iradavan ipotek danin ser yani idir iradavan teslim girtin o kayyum avetin ser li em de xwazin irada gelime carek din derke bu holi دو حفظه مجدار سال 2016 دا kayyum هات سر باجار مردینه و اونج وظیفه هاتنه دور خستن 21 مجدار دیسا ده همان سال ده 2016 دا ون هاتنه بنجاف کرد المالق و 25 دا 25 مجداره یعنی پشت 4 وجاجی جبوی گرتیگا سلیوری ون هاتنه و وهستن و ون هاتنه زندان کردن دمکو او بریار قیوم هات سری کوم ون کساتک وسا لباجار مردینه 180,000 دنگن خلکی هات بونه هل بجارتن دمکو او بریار قیوم حفظه مجدار 2016 ده یعنی 2 سال زیاده تر کوهات سری و چه حس کر راستی دک ام حس بکن گل چه حس دکه گل ما چه حس دکه گل ما چواد نرن yani az باورم گل ما او ایراداوی نهات قبول کردن او ایراداوی ایپوتک دانین سن او برسی واوی بدن ام باش زانن ایرو شهردار باجار مردین و همو باجار کردستانی حقیقتا کرن و قرقولا گل نکان هر نوره دوراوی مازگالو و تشتو دانینن یعنی مینا قرقولا روزک عمل مالا خورون ام وی تکوشینه ندن وی خباته نکن وی مجادله نکن ام نکانن دموکراسی جی برفره بکن براتیا گلا آوا بکن ایرو سیاست تی مشاندن بله لکردستان راستی جی بزور دستی بزور داری تیمشاندن لیک اف سیاست اکیرو تیمشاندن همو گل ترکی جه zararı dibinin yani وقتا دموکراسی نامینن او تسیراوی باندوراوی سر گل کرتنی نایمشاندن لسر گل دنجی تیمشاندن لی amacı ما siyasetek demokratik cumhuriyetek demokratik cumhuriyetek همو گل خطیه ببینن و همو گل جیانا خطیه ده بمشینن آوا ببه نکنن دخوازی خو بگیرن خلکی مردینه چوا دنیر القیومان مثلا از باورم راستیشی اف ده سیویه که آداره ده امکانن بر سیوای باشه ببه امیرو چه ببیجن راستیشی از پر پولیتیک نابینم چه گوهری حتی انها چه گوهری جبر کون دنگی خواست سردست 152 زیاده تر بکن یعنی tabii روز به روز هم دبینن پسکریتا کرد جبو چهار سکرنا پسکریتا کرد تو گالت نهاتن آبید لباشور لروجاوا لباکور جبو گلی کند بیدنگ بهیلن همو سیاستک قرشتی مشاندن گل وی دبینن بر چاوایی ایرو هم دبینن نخوازن لروجاوا گلی کرد بگیشن آرمانجا خواه بگیجن دموکراسی لباشور رفراندومک چه بو ان زیده دولت ترک مداخله کرد باندور خراب دیمشاندن
بله لبلی آلیه دنجی دبیجن برز ترک دبیجن خدمت گزاریه کو مکریه یعنی چکرنا جاده و پران و جرسیان و پارک و حدیقه و تشتی وصام زیده تاریخ جمهوریت دا اف خدمتکو مکریه بدست کایومون خدمتکی گلک زیده ده یعنی قط وی آلیه مسئله جبوی دنگین و پجراندنا و مسئله هلبجرتنا ترجیح خلکی قال في دبينن قال دبينن اف خدمتها كرنن بده دولار وان ب 20 دلار اف خدمتها كرنن گلک باش لور از خدمت پرسکی درش جناب وابکم آلیه کی جید بجن دبی کایومان نها گلک شاردارین باکور کردستان کو جنوتان نوتو چار شاردارین باکور کردستان کو دست کایومان دانه نها گلک قرض و دین چه کرنه ون ورنه سر پیویرا خوان بجن وک شاردار دیسال باجار مردینه د آدار د خلق بج احمد ترک ده زحمتی نه بجوی خدمت گزاری طبعا کی راست زحمتیک مزنن نیرو دهنی چه کرنن او دبیجی ریه ما چه کرنن مدانن حاله مدانن متحیده او خواته کم دکن یک قرش پریوان ندان گش بدهین دکن او سبیش بو ما راستیشی گلک گلک زحمتک مزنه اموی دبینن روشا کم بلدیه چون 94 میلیون پره ده بلدیه ده بو ایرو قرشک تونهی ایرو مازوت عربه هر سری سروک دایره که هفته 15 لیتر مازوتی ددن وان او ای حاله چه کرنن راستیشی بچه هوایی چه کرنن روشا کم ورن امی وانی حالانه یک درخم بچه هوایی او ای حاله هاتن داین اوی درکبن لیدم آمده او ای حاله ما چه دکرن یک تنی قرشکی متحده المتون نبود او وقت ما گفت زانی زمان 94,000 جبوک پروژه ما آماده کربون ما او پره حاضر کربون بله لیرو او پروژه نیک او 94 میلیونیک هاتی خرج کرن او پروژه بغانین میدانه یک دوشه ancak bir cihaninin. Yani bari ve girane Rastı bari me girane emwe dibinin le roja gamwerin ve dere hatta giro qayma çıkar kiri bıçı avay kar kiri çıkırının emwe gişi derxin peşiya gel o gaz zanı ki ev deynana çava çe buyi ev qayım çıkar kiri ev qayım ihale danın bisedi çend am dibêjin qirım yani jê şikestî wanî mesela êrê me kêmî sedî 24 me qirım nedida ew didin qirım didu sisê bi vî havî danin ki şirketê derve mêrdî sedî heştê nûş elayîsî yani ne xwecihîne ne cînin yani ev şirket yani gelek jê ewin yani ev tiştana rojekê evê gel zaten gezzanin. Divan hilbijartinan da kampanyayekî bangeşekî çawa winê bikar bikin. Ji ber ku gelek endam û nûnerên hedefên ha têne destgîrkirin û gelekî wan yê xortên ku van çalakiyan dimeşînin xebatên bangeşeyînî hilbijartinan dikin qahir ekseriyet nihat hondurdane yarî. Em bi hemû îmkan û bi derfetê xwe û bi hevalê xwe vê kampanyayê bimeşînin. Ez vê car natînim ziman eger ev îro siyaseta li ser hedefê tê meşandin heq û zindan û heq û girtin û heq û qastengiyê tên pêşiya wan eger iqtidar îro AKP heq û nûnerê wê û xebatkarê wê îro di zindana da bi AKP diye partiyek nedima yani heqîqeten nedima. Çi ev hêza hedefê? Hêza baweriyak e yani baweriyak ji bo pêşeroja xwe baweriyak ji bo azadiyê baweriyak ji bo demokrasiyê bi vê baweriyê îro em li ser nigadimînin ji bo ne şeref û onûra li xwe xwedî derniketina wê belkî îro heq û alîkariya me nedikirin lê li xwe xwedî derdikevin şerefa xwe xwedî derdikevin li pêşeroja xwe xwedî derdikevin dibek îro kêmasiyê me hebin qadirê me kêm bin çîkê me tê bin لێگەل ئەو vê siyasetê dimeşînin ew alîkariya me dikin ew roja her ser sindoqê dengê xwe didin. Çi qewl û belênên we sozên we di kampanyayên we wiha daye mesela 2014 da Ahmed Türk derkete
پێشوەری خەڵکی مێردینی ڕاستیژی گەلک قەول و سۆزادا divê helbijartinê de qewl û balênên we çi Divê derê de du tişteyî. Yek jî ji bo xizmeta gelê xwe em berfireh bikin. Tabii em zanin îro iktidar veya hikûmet rastî jî ji bo xebata me pêşiya xebata me bibir ew ê gelek tişta bidin pêşiya me ew ê gelek alozî û astengî ji me derxin. Em wê zanin. An duda jî siyaseta em dimeşînin em dixwazin hemû gelên ê Mêrdîn, gelê Kurdistanê, Arab bin, Suryanî bin, Ermenî bin, Türk bin, Kurd bin em vê baweriyê bidin wan em li ser biratiya gela siyasetê dimeşînin. Temaşevan hêja navberekî Kurd û dîsa siyasetmedarî navdar Ehmed Türk ra di beşa duyem de jî we sohbeta min berdewam. بله تماشاوان هجا به احمد ترک سیاستمداری نافدار یه باکوری کردستانی را صحبت ما هر بردوامه مثلا گلک آلین لاین سیاسی کو پارتین کردستانی هنه کو وک پارتین کردستانی پیناسا دکن یعنی بینم کردستانی نه پرنسیبن کو هدف ده پیش یعنی جمهوریت کی دموکراتیک براتیا گلن یعنی الهمبر وان پرنسیب و هیمانان در تند به نخیر یعنی در دیمد به دوی اف نبه آقا مهاتی داگر کردن اف در کردستانه و هم کردن بوی هوا یعنی خواک خطکی نتوی بناسد کن مثلا هندک پارتی ولای هنه او عالی جوه تعبیر کوهجا و گود دموکرات بونه جمهوریت و براتیا گلن هندک عاجزن ده چه وان قانب کی از بنی Yani rastî ki xebata me ji bo pêşeroja gelê Kurd ev pratika me xuyayî بله teorîk olarak tu tişna dibêjî lê ji bo vê xebatekê neke rastî jî ew tiştê gotin ew teorî li hewa dimînin bira kes vê nebêjin partiya me û ev siyaseta me ji hemû kesa ji bo pêşeroja gelê Kurd ji bo azadî berdê lê gelek me zindanin em bi hemû siyasetê Kurd re partiyê Kurd re yekîtiyakê ava bikin ev yekîtî roj bi roj berfireh bibe ne li Bakur tenê li Başûr li Rojava yekîtiya partiya diyalogek di nava partiya de ji bo stratejiyek netewî gelek heval siyasetê Kurd hevdîtin jî me çêkirin lê rastî jî ew jî ji tiştê fikr û ramanê me anî ziman memnûn bûn em jî tiştêk wan anî ziman em jî gelek pêk kêfxweş bûn rastî lêk em bê baş zanibin ki îro di rojhilata navîn de gelek lîstik tên lîstin gela dixwazin bînin hemberî hev gel bikin dijminê gel ew siyasetek tê meşandin wanî lê em wa dibêjin gelê Türk ne dijminê gelê Kurd gelê Kurd ne dijminê gelê Türk lê dixwazin gelê Kurd û gelê Türk bînin hemberî hev ew siyaseta xwe çewt li ser nigabê hêlin wê siyaseta xwe bimeşînin lê em dibêjin gel em wexta em ji hev biqetînin gel bînin hemberî hev tu piskirêk çareser nabe yekîtî wek heviya gela ava nebe piskirêk çareser nabin lê ew nayê vê manê em siyasetek gelê xwe em naparêzin em ji her kesî bêtir diparêzin ji hemû kesî bêtir me berdêl dayî lê teoriyê di wala işte efendim em netewî partiyê netewînin ew partiyê işte demokrasiyê veyahut biratiya gela diparêzin بله siyasetek em dimeşînin siyasetek rast e ji bo pêşeroja gelê Kurd rast e îroj li Rojava sibê Amerîka û Rusya derkev jî wexta gelê Ereb û gelê Kurd di hesasê demokrasiyê di nên cevhev şerekî din li pêşiya wan e hîn şerekî giran li pêşiya wan ji ber vî hawî gel gerek ji hiqûqê hev re bi hurmet bin hiqûqê hev nas bikin nasnama hev nas bikin esasê wê ev e heta demokrasî nêvî heremê rastî jî piskirêk jî çareser nabe çi divê bi Tirkî divê qarşılığa wê tînin yani berê wê tune yani gerek em vê zanibin yani ew têbînî û rexneyê wal ser vê yekê dibên HDP Partiya Kurdan e çünkü dengê xweş Kurda distîne rast e lê belê li ser hêman û prensîbên netewî nîne yani rexne û têbînî li ser vê yekê ye ev ne rast e ev ne Rast rast e ne anî ziman ji her kesî bêdir berdel daye partî بله ji bo piskirêka Kurd berdêl ne Hemû- miletê Kurdan e berdel
ملت کرد دایی سیاست کم دمشین دایی نیرو به هزاران خبرکاری ما سروک می پارتیا سروک شهرداریه گشت زندان جبو چه جبو پسکره کا کرد پاریس جبو پسکره کا کردین زمان او کسی رخنه دکن که بردیلک دانه چی یعنی از نخواستم وان تشتارا بی رخنه دکن اما راستیشی گرک ام لی وندیسا جی عنیه کی کردی آواکرنا عنیه کی کردی محقق از بسالام بیاد پاریسم از بسالام بیاد اینم زمان yani siyasetek netevi siyasetek جبو پیش روژا گلی کرد پروژه جبو گلی کرد همو سیاست مداری کرد سر آباب ایروک ام دبینن حقیقت کماسیا کردایی برجواندی خوی سیاسی دیدم برجواندی پیشیان نتوی به وی آوای راستی کماسی چید بو آلین چپ ترکی فراکسیونین کد ناو HDP دانم زن کو HDP وکسیوانه کیه ده چه ببینن اف چکرنا عنیا کردی ده رخنه و تبینیه وان یعنی آلیادن جفه مسئله را هبه آنها از باور دکم او گلکی باشتنارن یعنی جبو کردا جبو یکیتیا کردا گرافین برچیبونین هاد روژه ویدنه HDP بگلک اندام و نونر و سرکرده و پارلمنتر یعنی دوی آستدان ها گرافین برچیبونه دمشینن یا جی مشاندن هر وسط زندان آندن هاد گرتگی هندا بجن گرافی برچیبونه هر دو چاف حلمت و کمپانیا زیده تر دبه تخمین وده اف دنگین HDP و چالاکین که HDP خواستن ها بکه و دکه دوی پروسه ده انجام خرابینه آنها گروا برچیبونی راستیشی ام جبره ده ام دبیشن ام راست نابینن لی وقتا گل و کس دنگی خواه بیچاره سری یعنی چاره تونه بگیشه همو دنیای مجبورن وی تشتی بکن ایرو گل به گروا برچیبونی دخواستن دنگی خواه بدن هم ولاتی خواه هم ناملتوی yani hakikaten ev tişta gerek her roş greva bir çibune ne rojavi. Leyro Kürt mecburun. Tecrübe ederek servoke calanayı. Zindanın Kurdade rastici bandorek pır xarablı servetiye meşandın. Mafyavan hakivan. Bu çı havayı te denge xabede hamu dünyayı o geli xwa. Çima dünya bedengel hem berevi az beni. راستی جیرو پس گره که دنیای کتن سر منفعته یعنی او دیاری اروپا هدی دخم بن نگاه لوان دیارنا خودی در ناکه کرد امکانم میجن کرد اروپا به هیوی بونه راستیش یعنی هیوی تنکرتنی دنیا جبو مافی انسانا جبو دموکراسی جبو قریتری قوپنهاگه جبو هلکسن کی سوز افگشتی بینن که وان تشتک آنینن هولی ایرو راستیجی تو تسیراوی نمینن او وان پرنسیبانا ایرون آوا ناکن و سربان پرسینا داره نامشن نوانا او حقیقتك الپیشی همه بریز ترکی اوه 10 سالانه وند نف سیاست کردی دانه ون ویت کوشی ندن و گلکی بردل جی لگور خوادا و هیجل سرپیانم ام بجن خدا عافیت بده تندرستی بده و صحت بده دوی به وجود اوه 3 سال پیش که پروسه آشتی قطبو و قناغه که نو دست به کر جعالیه پرسپکتیفا نیرینا پرسکریکا کرد جعالی دولت ترکیه و تقمین و جور پیدا ده پرسپکتیفا دولت بگهرانه چمکن ها یکیتیا پارتیا نجات پرست مهپه و آک پارتی به هفرهه ده پشت وان هل بجارتنان ده پرسپکتیف و نیرینا آک پارتی دا گهراندن چه به آنها پیش بینیه و چیه سر به یکی یا راستی de devletek ve Türkiye'de güherandın nobun siyasetek nüjen zuzu avanabın. Yani ahlaki siyaset ve demokrasiye vervayi. Lekab siyasete te meşandın şi bisala nikanın berdevam bikin. Yani güherandın bixati. Le tu heviya me jibe iktidarek jibo pe piskreka Kürt çareser bike لسر اساسی دموکراسی تشنی نو بینن راستیشی باوریامه تو نیی اما ام زانن که چه بشی جبو پیش روژا گل جبو دموکراسی جبو او تکوشین گرک بردوام بکه یعنی ام باورن که اف سیاستا ایروکته مشاندن zararı dedi demokrasiye zararı dedi gele kur zararı dedi gele tür zararı dedi gırtır roşalata navi
ev siyasete var guharandır rojeki. دو پرسه من مگازینی جی هنه براستی دخوازم پرسکم یک وکو مگوت یعنی دناف پارتیه دا گرانیه کی وی زیده هیا دناف و ترادیسیون هده پیدا از نابجم چونکه هبو دبو هادب ده همو بشنده و جی کرد پیویره و هبو دایم السرویه که گوت هبون کو احمد ترک خواج دیاربکر یعنی دیاربکر لباجار آمده وره بربجیر کرنج بو اشاره در یعنی و خاص ما باجار مردین هل بجارد و دیسا و چو سری جبو باجار مردینی لیده مردین جبوی و yani sembolik mana ki هي ona. Merdin bajarı mı? Ya şehredar bum kayım hati şuname. Az devje Merdin berim herim Ahmedi rastici ne tişki rast medit. Beli. Az anım şu gelli Ahmedi daha xwaze kabu yani nikaşa kabu li siyasetül kö peşiyat hat berin تلویدری پیشیا خواه که اساس سیاستی اوه یعنی باوریا ما وش بروی هاوی باجاره مرنین باجاره کی پررنگ باجاره کی چی اف پررنگی گرک ام فرح بکن دو 2014 دا 180,000 دنگ وستاند بون بس ام زن کو اف دنگ نه تنه دنگ کردان بو دنگ عرب و سوریان جیت ده راست راست تخمینات ددوی هل بجارتنی دا اف پیکاته دیسا دنگ بدنا ویانا از باورم هلبجارتنا که مدر باسکری بهتر دنگه کی باش گلی ماوی بده و برسی و قایما بی آوایی بید کشوی باور صحت احمد ترک چاوه چونکی صحت و تندرستیش برکو دم کونج گرتیگه هاتنه بردان به هنجتا تندرستی و نباش بو خراب بو ونوی انرژی تو قدرت بینن کو دیسا هن اشاره داری و وی کاری بکنی نه صحت باش تونه باشم yani قاسي كواز جيت بينم قالك سباس بلز احمد ترك قالك سباس قلتني نوي دويتش ناس بني يعني راستيشي آلوزي أستنجد نام كلمة دهي دي سياسة مدهي لهمو پرچه امزانن برجوندی سیاسی دکمن برجه پیشیا برجوندی نتوی ایرول باشوری کردستانی حکومتک نو آوا بو سروکاتی هات کرا کک نیشیروان بارزانی بو سروکی هرمی کک مسئول بازاری سروک وزیرن ام سرکفتن شوان دخوازن ام دخوازن بدمی دناوا باشور بری هر تشتی و سیاست ماشور ده هفدیتن و دیالوگ چه به و پسکری که گلی کرد به هر به هوا که هلبش بینن روژوی و جبو چارسیادی خباتک برفره بی مشاندن گرکم هر کس او دخوازیا گل نرینا گل و جبو مورال و پسیکولوژیا گل ام جه سیاست خو بهتر لوی گلی بنرن و دخوازیا وی گلی گوری وی دخوازیا وی گلی ام گاوی خو باویجن سیاست خو بمشینن از هیویدارم دوی دمیده دوان سالاده همو سیاستی کرد سیاست مداری کرد پارتی کرد به هشمندیک نتوی اوی لپیش روژه بنارن گلک سپاس صحبتك گرم و خوش بو ام هاتن داویا برنامه خو حتی برنامه کی دن هر شاد و بختوار بن